Hakasngi ublay ga khandai terik urumpang arja arpsan. Uwe ubrio yo ubla tiap kerteng kumu penchai lang puwen ubla syak Thwet haki Pulit ke lumding jiri police station. Halor Kawei ke kes Riewshukor ula syabat bagi Ngut ke parlok haki Pulit jong ke special operation team ke East Khasi Hills district. Ukurwa ubala phalu superintendent of police jong ke East Khasi Hills uba Vivek CM ula pentep bo penchai lang bat ke parlok ke syong haki artli ki kali kata Kawei dak seliru bat Kawei dak swift. Ulah penting bagi Pulit ke layak Kurup Kawei ke country made .22 pistol bat sautli ke kuli. Artli ke kali, hendril tuli ke mobile phone bat katu kat niki kot ke selathok. Ki parlok jong penchai lang puwen ke bala syakam hilang I don't sing nong siej ubala sop hostem karta na New Nongstone West Khasi Hills. Orali khardo saw ubala lalai pulai senam karta nong klau Nongstone West Khasi Hills. Wanri lang nongkenri ubala lalai pulai senam karta na maulai mau tawar Shillong. Mosing Star nongbri ubala arpras nam kerta nak snong Masar Eastern West Khasi Hills District. Baru penchai lang puwen ubala lai post nam kerta nak snong Riang Mau Shalang West Khasi Hills. Ki Pulit kila register case ha Mausen Ram Police Station hapok section lai spa lai pun reu lai / san jong BNSS. Bat ka section arpsan UAA UAB jong ka Arms Act.